Tala Fou I le nei tai au le sfrei le Samoa le lona lua o me alo mai o le whaopoponga o tala lau le Tiopolensia. Wa umane le vai asa mua mua o le amatanga o le kuata lona lua o le ae o whana wa onga ai olo o langi le lei pea le tau. Pe tae o whaamawina e tolu sfulu walu a onga tulanga lua le malo. Olo o whaasala launi o lato pule a onga masui pule a onga ngava. Ua whaalawi loa ai nā tūlanga tofi, po o awa noa whaingaruenga I lungo le tūlau a le ofisa o le komisio tangata whaingaruenga le malo, le pisasi. O tutongi o nā awa noa whaingaruenga mai le whasu lua afe, I le fitu sfulvalu afe tala I le tausanga. O nā awa noa whaingaruenga whaapule a onga masui pule, e whaato atapunia talo sanga I le salua iwa o le masina le nei o me. Inisio tala o le International Firefighters Day. Po le aso whaapitua mo tangata whaingaruenga fui mu. Whaavao malo I laulange pa u le aswao me. Peitai, waloa ia ma whaamanatua I le asoe Samoa. E ale se sauninga whaapitua e whai ele falta alo tele I tona I mato. Ma awai atu ia e le fiongal minister. Whawalo Harry Schuster. E saunoa whaapitua mo le nei aso whaamanatu. I whaamaunga le International Firefighters Day, I le aso whao me na ialo I ai, le soifuanga au ono tangata o ngā lulu e whaafui mu. Ai mana tu ai fo I soifu o tangata whai ngā luenga na mali liu, I lungo le ngā luenga. Ma mana tu ai soifu o fui mu na mali liu lo swainga ia se te masutasi, o Januari aso whaatasi vaivaiva, na whaatua ne ai asa tamaita I fui mu Australia, J.J. Edmondson. Se manatu mo se aso wha manatu wha wao malo tangata whaingaruenga fui mu. Ina ua mali liwa I fo in tangata fui mu e toa lima I Australia. A o tau mawhai e utu vai o le loli. Ai sui wha afua se I anele I tu o oso tuaili savili. Malilo fia ai le loli. I le afi ma mali liwa I le toa lima I Australia. I le aso lua o te se matasi vai vavalu. Ma wha awau mai ai loa. O na wha atahua le aso wha manatu. Mo I latou o ngā lulue le au nanga whaafui mu. Pe o nalo I ai fo I le so. I lo tātua tunuu e le ofisa. O le pulenga o fui mu ma whaalawelawe tupu whaafua sei. Walu I ai nei le tamaita I ofisa sili o le komiti whaitu malo. O le ploketi miliona le tu malo vai maunga wha. Le fionga tonuu fua moli amitona imisi. Le no foa o lona I tu malo o lo sao wha mai ai. Le minista o leo leo ma le ofisa o whainga palota le sunga whawalo Harry Schuster. Wa mawai le na o le paule o le matai o le ai tu malo o lo olu ina le no foa lava le tasi. Ai wa whaamao ni a mai e lona tau a inga e la talata iai. O le fionga tonu ue alu I lalo le fua. A le whaatua tua I le atua sama o tasi le fas. O vai maunga whae au fiai. A fio angawa pia, lalo vaia, paalisi, tufui opa, ala mangoto, songi, matafele, taufusi ayo fiti, a ayo niwe, vai mea, le ufisa, le fifi, maalifa, mulinuu, tonga fuafua, tu loto, sa le ufi, mafunga lei. Inisio tala, o por kalama whaafau po counseling, o le toi fuata ina po le rehabilitation, e talia tuai I le mamafo ni molianga I mata upu whaafama sinonga, e iai whautuanga I le whaongaina o le awamalosi mafuala au whaasaina. Lua whautuanga I le tau fiofiai o le ita po le Anchor Management Counseling. Tolu whautuanga I le tau fio sawanga I tinam tamaitai po nisi o ta maa foi. Wha, o le toe whaatasia o ainga maulunga li. Lima, por kalama I le lea I atu I le pule leola. Masawanga I whanau. O nisi nao por kalama, o lo whaatautaia le sunga le whawhenga inga Reverend Dr. Freddie Soalo, ma le kale sia Yesu le maatuli manui me le pone Australia. Na sulu whai iai se tasi o alo Samoa, na tula I e tali o na molianga il whamsinonga. Le stofi o vaya sonei ana na filento lau lau ina isa mata upu. Matali ai e le ofisa o leo leo wha au sala, le Office of Police Prosecution, malana fionga I le whamasino. Le talo sanga al whawhenga inga ia Freddie Soalo, na ia tula ia ia tau a aoli poti tustusia I nisi o polkalama, o loo wha awau ona fisosoani ia ili whaifi au. Ma nisi o toi ina elders o le kale sia, o loo whaifua ina ia sefe mai ai le alo Samoa. Mai le mua ono whale pui ai, mo le leila lo I foltolo tau sanga. Lua, ono wha le au ngai nai ono na visa whaingaruenga,
Ma toe whaafo i mai i Samoa. Male, le toe tali ai o nisi o tālasanga i visa, po no fo mau i New Zealand, pe awha mau nia sa molianga, po ni molianga mātu ia. E tolu molianga onga lena i o e ina e lena molia. Sau noa le whaamsino e te tau lava o na whale pui pui ai peitai. Na whaamalia ina, le fionga le whaamsino ma le ofisa wha o sala. I le lei sau nia o li poti tustusia o por kalameto e fuata ina, o lo o wha awa na whaatino. E le alo Samoa ma o ia por kalame foi ua tele ina mafuli i ai, le whaatua tuanga a le whaamsino ngai Australia. Mo le toe fuata ina o langa o nisi o alo mawhana watu i Samoa, wa afia i whainga whaasoli tu la fono, ma wha aititi a ini whaasalanga. I le unga o lea mata upu, ua polo i el whaamsinonga a wai i por kalame e ava ese mai ai le mata upu mai lumo le whaamsinonga, a e soa lau pu le tua, diversions, whatasiai, mai a inga, pe ole tausisia o le ami o pu le lei tutonu le tolu masina, a wane i toe a fia i se soli tu la fono i tutonu le tolu masina, fa awau ona usta ia a inga o por kalama fuata ina, ma le kale sia Yesu le matu le manu i melpone, ma ia toe tu inatu se isi tusi wha amaunia, o le usita ia o nei a inga le whai ungo yu lailua o lua lima. Tala nao nei tu las wha poponga, i le tau le valu mai lau li tio polenisia.